Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mayikaze muri gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru. Banki nkuru y'u Rwanda igiye gutangira kuzigama zahabu. Imirimo yo kubaka uruganda ruzajya rutunganya urumogi mu Rwanda igeze kuri 83%. Naho urukiko rugiye gutumiza abatangabuhamya barenga 30 mu bujurire bwa Munyenyezi. Fata ku mavuta yasabiwe gufungwa imyaka 9. Makuru avugwanze y'u Rwanda Kinshasa, umusirikare wo mu ngabo zirinda President Tshisekedi yishe bagenzi be batatu. M23 yo yaciye ibiyobyabwenge mu mujyi wa Goma. Na muri Sudani y'Epfo President Salva Kiir bari kumubika. Ibikorwa by'imitwe ya politike muri Mali byahagaritswe. President Emmanuel Macron yahamije ko Ukraine itazasubizwa ubutaka yambuwe. Na President Vladimir Putin w'Urusiya ntiyitabiriye ibiganiro byagombaga kumuhuza na mugenzi we Volodymyr Zelensky mu gihugu cya Turiki. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba, kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandike ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mayikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri ivuga ko BNR igiye gutangira kugura zahabu. Banki nkuru y'u Rwanda yatangaje ko guhera mu mwaka w'ingengo y'imari uzatangira mu kwa 7 k'uyu mwaka izagura zahabu nk'umutungo wakwifashishwa mu bwizigame n'ishoramari mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu no gushyiraho uburyo bushya bwafasha mu gihe ubukungu buhuye n'ibibazo. Hashize iminsi banki zo mu karere ziri kwiga uburyo zatangira kugura zahabu, u Rwanda rukaba rusanze ibindi bihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya. Guverineri wa Banki nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yabwiye abanyamakuru ko kugura zahabu ari uburyo bushya bugiye gufasha BNR mu bwizigame. Ati nka Banki nkuru y'u Rwanda twafashe icyemezo cyo gutangira kureba uburyo twabyaza umusaruro zahabu. Uyu ni umutungo mushya kandi nkuko dukomeje kurebera kuri bagenzi bacu tuzabatangariza mu mpera z'umwaka utaha w'ingengo y'imari ingano ya zahabu tuzaba twarashoboye kugura.
Hakuziyaremye yavuze ko intego y'ingenzi ya BNR mu bwizigame mu madovize ndetse n'ishoramari ari uguharanira ko amafaranga aboneka n'ishoramari rigakorwa hakaba umutungo ufite agaciro kagaragara kandi hakaboneka n'inyungu. Hashize imyaka myinshi zaho ari umutungo wifashishwa na banki nkuru z'ibihugu mu gushora imari n'ubwizigame. Kuri ubu urebye ku isi hose banki nkuru z'ibihugu zibarirwa umutungo wazabungana na toni 35,000 nibura bingana na 1/5 cya zahabu imaze gucukurwa. Akamaro k'ingenzi ka zahabu kuri buri gihugu ni ugushyiraho uburyo bunyuranye bwo bwizigame, cyane ko zahabu idapfa gutakaza agaciro ku isoko nubwo ifaranga ry'igihugu n'ubukungu byo byaba bidahagaze neza. Naho imirimo yo kubaka uruganda ruzajya rutunganya urumogi igeze kuri 83%. Urwego rushinzwe iterambere RDB rwamenyesheje abagize inteko ishinga amategeko ko imirimo yo kubaka uruganda rutunganya urumogi rwo kwifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi igeze kuri 83%. Umuyobozi muri RDB ushinzwe imari Joseph Cedric Nsengiyumva yasobanuye ko imirimo isigaye mu bwubatsi bw'uru ruganda iri mu ruzitiro rufite ibice bibiri ruzakenerwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano. Ati muri rusange imirimo igeze kuri 83%. Imirimo isigaye iri mu ruzitiro rusange rufite ibice bibiri. Imirimo ijyanye n'imiyoboro y'amazi yamaze kurangira ariko ntabwo iratangirwa icyemezo. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ihingwa ry'urumogi rukazajya rukoreshwa mu bikorwa by'ubuvuzi. N'ubuhinzi bwinjiza amafaranga ndetse bwitezweho kongera ingano y'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga. Urumogi ni igihingwa cyinjiza amafaranga menshi. Mu 2019 rwinjirije ibihugu biruhinga miliyari 344 z'amadolari y'Amerika byiganjemo ibyo ku mugabane wa Aziya. U Rwanda rwiteze ko ruzajya rusarura urumogi rufite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari kuri hegitari imwe. Nyuma yo gusarurwa urumogi ruzajya ruvanwamo amavuta yoherezwe mu mahanga kugira ngo akorwemo imiti. Leta kandi ikabiteganya gutanga umusanzu wa miliyoni 3 z'amadolari muri uyu mushinga. Abanyarwanda batuye mu bukode biyongereyeho 4% mu myaka 7. Ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'ingo muri rusange bugaragaza ko abanyarwanda batuye mu nzu bakodesha bavuye kuri 17% mu 2017 bagera kuri 21% mu 2024. Ibyo bivuze ko abanyarwanda batuye mu nzu zabo bagenda baba bake ahubwo bakimukira mu bukode. Engineer Kazawadi Papias wayoboye urugaga rw'abenjeniyeri mu Rwanda n'ihuriro ry'ingaga z'abenjeniyeri muri Afrika avuga ko kuba abanyarwanda batuye mu bukode bakomeje kwiyongera nta gikuba cyacitse kuko bijyana n'iterambere ry'imijyi. Atukwisi iteye mu mikurire y'imijyi hari ibintu natwe dukwiye kwakira tukajyana nabyo. Nta mujyi n'umwe uzasanga abafitemo inzu bageze kuri 50%. N'uyu munsi muri Kigali cyangwa indi mijyi igenda ikura igenda ishiramo ibyaro abafite inzu bakagenda bagabanuka. Niyo miterere yo gukura ku mujyi. Yasobanuye ko ahubwo kwiyongera ko abafite inzu zikodeshwa mu mijyi hari ibisubizo bitanga kuri leta kurusha uko abenshi baba batuye mu nzu zabo. Avuga ko gukodesha inzu yo kubamo atari igisebo kuko uramutse uyifite ariko nta byo kugutungiramo ufite byaba ari byo kibazo kimwe no kubura ubushobozi bwo kwiyubakira n'ubwo gukodesha. Mu cyerekezo cy'igihugu cya 2050 u Rwanda rufite intego y'uko abanyarwanda bagera kuri 70% by'abaturage bose bazaba batuye mu mijyi. Ibyo bivuze ko muri miliyoni 22 abanyarwanda bazaba bagezeho icyo gihe abagera kuri miliyoni 15 n'ibihumbi 400 muri bo bazaba batuye mu mijyi itandukanye. Mu makuru y'ubuzima umuntu ukeneye imbangukira gutabara mu Rwanda izajya imugeraho mu minota 14. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko umubare w'imbangukira gutabara umaze kuzamuka cyane aho wavuye kuri 230 mu 2023 ukaba ugeze kuri 510 mu 2025. Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje ko hafashwe ingamba zitandukanye zirimo kongera umubare w'imbangukira gutabara ndetse n'umubare w'abashoferi kugira ngo bagabanye igihe umurwayi yajyaga yitegereza. Ati ubundi uburyo biba bimeze buri mbangukira gutabara ibigenewe abashoferi 3. Kugira ngo bigerweho byasabye ko umubare wabo tubongera aho wavuye kuri 500 ugera kuri 700. Mbere umurwayi yajyaga ategereza imbangukira gutabara iminota 30 ariko kubera uburyo bushya dusigaye dukoresha kuri ubu iminota 14 niyo azajya ategereza. Izi mbangukira gutabara zikora mu ikoranabuhanga rihambaye aho rizajya rifasha mu kugenzura umuvuduko w'iyongobyi y'abarwayi ntube warenga ibirometero 80 mu isaha no kugenzura ko umushoferi yanyoye inzoga. No kuvuga ko iyo umushoferi agiye gutwara imbangukira gutabara yanyoye inzoga ihita itanga intabaza muri RBC bagahita babibona hanyuma igahita yifunga hahandi udashobora kuyitwara ngo bikunde. Mu mbangukira gutabara kandi hashyizwemo kamera zo kugenzura umutekano akaba akurikiranwa ibibera muri iyo modoka byose bishobora guteza ibibazo. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ubuzima OMS rivuga ko abaturage baba batabawe bikwiriye iyo nibura hari imbangukira gutabara imwe mu baturage bari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 50 hagafatwa ibihumbi 40. Kuri ubu u Rwanda rurabura imbangukira gutabara 9 kugira ngo rugere kuri uwo muhigo. Tukivuga ku makuru arebana n'ubuzima abaforomo n'ababyaza bongeye kuzamura ijwi kubera umushahara w'intica ntikize. Urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda rwagaragaje ko umushahara muke bahabwa udahuye n'imvune bahura nazo n'amasaha y'umurengera bakora. Ibi bikaba biri mu bituma akazi kabo kadakorwa neza uko bikwiriye. Imyuga y'ubuforomo n'ububyaza iragenda itera imbere mu Rwanda kuko mu 1995 abayikora babarirwaga muri 400 mu gihugu hose ariko kuri ubu bararenga ibihumbi 17. Ku rundi ruhande ariko abakora uyu mwuga bamaze iminsi bataka ko bahembwa intica ntikize ibituma ubuzima bwabo budashobora gutera imbere.
umushahara wabo ubarirwa mu 197 by'amafaranga y'u Rwanda. Hari n'abavuga ko bafite impamyabushobozi zo ku rwego rwo hejuru ariko bahemberwa kuzo ku rwego rwo hasi. Umuyobozi mukuru w'uru rugaga Gitembagara André avuga ko bamaze imyaka myinshi bahembwa umushahara utajyanye n'igihe. Akomeza avuga ko iyo umukozi atanga serivisi ananiwe bigakubitiraho na cya kibazo cy'imibereho itameze neza kubera wa mushahara ukiri muke, byanze bikunze ngo bigira ingaruka zitari nziza mu kazi bari gukora. Cyakora asaba bagenzi be gukomeza gukorana umwete bagatanga serivisi zirimo ubushishozi kugira ngo abungabunge ubuzima bw'abaturage bakorera. Abaforomo n'ababyaza mu Rwanda bagize hejuru ya 65% by'umubare w'abaganga bari mu gihugu. Mu makuru y'ubutabera, urukiko rugiye gutumiza abatangabuhamya barenga 30 mu bujurire bwa Munyenyezi. Urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangaje ko rugiye guhamagaza abatangabuhamya 34 mu rubanza ruregwamo Beatrice Munyenyezi. Byagarutsweho kuri uyu wa kane ubwo hasozwaga kumva ubujurire bwa Munyenyezi. Mu iburanisha rya none ijambo ryihariwe cyane na Munyenyezi n'abamwunganira mu mategeko, aho Maître Brice Bikotwa yagaragaje ko hari inenge ziri mu bimenyetso bishya bivugwa ko byatanzwe n'ubushinjacyaha mu bujurire. Yavuze ko mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha harimo abasa n'abarengera Munyenyezi kuko ibyo bavuga bireba ntaho bari Sharon gusa. Yagaragaje kandi umutangabuhamya uvuga ko yabonye Munyenyezi ku itariki ya 2 z'ukwa kane. Atuye umutangabuhamya avuga ko hari abakobwa babiri bamubwiye ko babaye kuri hoteli Ihuriro kandi ko inkotanyi zahabakuye zikabarokora nta kibazo bigeze bahagirira. Yagaragaje kandi undi mutangabuhamya uvuga ko yabonye Munyenyezi ku itariki ya 2 z'ukwa 7 ku 94 ari kuri bariyeri ruguru ya hoteli Ihuriro. Umutangabuhamya nawe ari guhunga akavuga ko ibyo bidasobanuye ko Munyenyezi ari uruhare yagize muri jenoside. Ku mutangabuhamya bivugwa ko ari umuvandimwe wa Munyenyezi, ubushinjacyaha bwanasabye ko atumizwa mu rukiko. Ubwunganizi bwamugaragaje nk'uzana inyungu kuregwa kuko hari ibyo asobanura neza ku byatangajwe n'abandi batangabuhamya. Kubyibazwaga niba Munyenyezi yarajyaga ataha mu biruhuko, abunganizi be bagaragaje ko ibi nta kinini bimariye urukiko ku byaha yakoze, nubwo ngo bifite kandi kamaro ku ruhande rwabo kuko bigaragaza ko Munyenyezi wavukaga Irushaki ariko kubera intambara iwabo bagahungira i Kigali ari naho wabaga Sharon ntaho bari, nawe babanaga na nyina i Kigali wari ministre. Munyenyezi yavaga ku ishuri nawe agataha i Kigali ari naho ngo yahuriye na ntaho bari akaza no kumutera inda, ibyatumye babana bitunguranye. Urukiko rwasoje iburanisha rya none rwerekana ko hifujwe ko ari abatangabuhamya bazongera guhamagarwa bagatanga umucyo ko byari byavuzwe ku ruhande rw'uregwa hakazaza 12, naho abatangabuhamya b'ubushinjacyaha hakazahamagazwa 22 barimo n'abasangiwe n'impande zombi. Nyuma y'imyaka 4 Beatrice Munyenyezi ageze mu Rwanda yose ayimaze aburana, aho mu rwego rwa mbere urwisumbuye rwa Huye rwamuhanishije gufungwa burundu mu kwezi kwa 4 2024 ahita ajurira icyo cyemezo. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi gutaha, ubushinjacyaha bugira icyo buvuga ku byavuzwe n'uruhande rw'uregwa. Mu makuru y'ubutabera kandi Fata ku Mavuta yasabiwe gufunga imyaka 9. Ubushinjacyaha bwasabye ko Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku Mavuta ukurikiranwe ibyaha birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge n'ivangura anishwe igifungo cy'imyaka 9. Urubanza mu mizi rwaburanishijwe kuri uyu wa kane aho Fata ku Mavuta yari yunganiwe na Maître Fatikaramu na Maître Bayisabe Irene. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bamukurikiranywe ibyaha 5 ari byo gutukana mu ruhame, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura, gukangisha, gusebanya no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo byaha yabikoze mu bihe bitandukanye mu 2023 na 2024 yifashishije umuyoboro wa YouTube n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bwagaragaje ko mu bihe bitandukanye 2023 Fata ku Mavuta yakoze ibiganiro bisebya umuhanzi The Ben avuga ko arira nk'umwana wabuze ibere, ko atazi kwambara, ko atazi kuririmba ndetse ko ubukwe bwe buzabamo akavuyo. Bwagaragaje kandi ko Fata ku Mavuta yavuze ko The Ben natamuha amafaranga ngo amusabe imbabazi azamuzimye. Ku ivangura bwavuze ko amagambo y'ivangura yakoresheje ku muhanzi witwa Bahati, aho yavuze ko yashatse umugore mubi w'umudiaspora ushaje kandi ukennye. Ubushinjacyaha bwavuze ko Fata ku Mavuta kandi ngo yakoze ikiganiro gisebya Ngabo Medard uzwi nka Meddy, avuga ko Meddy yanze kwemera ko yabanye n'umugore we mbere yuko bashyingiranwa. Kubijyanye no gutangaza amakuru y'ibihuha bwagaragajwe ibimenyetso bishingiye ku mvugo za The Ben wagaragaje ko Fata ku Mavuta yagiye atangaza amakuru y'ibihuha birimo kukuba yaravuze ko The Ben yabuze inkwano yo gukumugena. Icyaha cyo gutukana mu ruhame, The Ben yavuze ko Sengabo yakoze ikiganiro cy'umusebya ko yiriza nk'uruhinja akaba ari na papa w'amarira. Icyo gukangisha gusebanya cyo ngo hari imvugo ya The Ben igaragaza ko Fata ku Mavuta yagiye amukangisha kumusebya ngo amuha amafaranga. Kubijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rwanda Forensic Institute yakoze isuzuma igasanga mu mubiri wa Fata ku Mavuta harimo ingano ya 298. Yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko ibiganiro yakoze bishingiye ku busesenguzi, ariko ubushinjacyaha bukavuga ko ubusesenguzi budatanga uburenganzira bwo gukora ibyaha. Kuri raporo y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, Fata ku Mavuta yavuze ko atayemera kuko iyo raporo ngo atayizi, atigeze akorerwa isuzuma, asaba ko yakorerwa isuzuma ahubwo. Yahakanye kandi ko hari konti ziri mu mazina ye zakoreshejwe mu gusebanya, avuga ko atarize ngo kuko myaka 15 amaze mu itangazamakuru atigeze arangwa n'imyitwarire mibi. Yavuze ko abamureze birengagije amategeko y'itangazamakuru kuko ateganya ko yakozwe inkuru itariyo umuntu afite uburenganzira bwo kuyikosoza, gusaba ko isibwa byananira ntakitabazwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura kandi ko iyo bikorwa atari kuba gifunzwe.
Maître Fatikaramu yagaragaje ko ikirego cya The Ben cyatanzwe n'umunyamategeko we ku itariki ya 29 z'ukwa gatanu kwa 2023 fata ku mavuta gatabwa muri yombi ku ya 18 z'ukwa 10 2024. Yavuze ko fata ku mavuta atigeze apimwa ibiyobyabwenge cyane ko atigeze anasinya kuri raporo ya Rwanda Forensic Institute. Ubushinjacyaha ariko bwo bwasobanuye ko raporo ya Rwanda Forensic Institute ari nta makemwa cyane ko yakozwe n'abaganga batatu b'inzobere kandi barahiriye gukoresha ukuri. Yavuze ko iryo suzuma ryakozwe ku ya 21 z'ukwa 10 kwa 2024 kandi ridakwiye gushidikanywa. Ku bijyanye n'ivangura, Maître Fatikaramu yavuze ko umukiriya wadashobora kurikora kuko azi bibi byaryo ari umunyarwanda kandi watojwe ku buryo azi neza gahunda ndi umunyarwanda. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ibyo byaha byose bigize impurirane mbonezabyaha bityo ko kwiye gukatirwa igifungo cy'imyaka 9. Mu bisanzwe impurirane mbonezabyaha bivuze ko haba habayeho ibikorwa byinshi bikabyara ibyaha byinshi. Icyo gihe umucamanza atanga igihano ateranya igihano cya buri cyaha bikabyara imyaka umuntu ari bufungwe. Gusa ariko igiteranyo cy'igihano ntikigomba kurenza inshuro ebyiri z'urwego ntarengwa rw'imyaka y'icyaha kinini umuntu yahabwa. Fata ku mavuta wese yasabye ko yahabwa ubutabera kuko yari atunze umuryango kandi afite uburwayi bwa diabete. Maître Bayisabe Irene yavuze ko ibyaha bine birebana n'itangazamakuru bitakakirwa. Nyuma y'impaka z'urudaca iburanisha ryapfundikiwe, urubanza ruzasomwa ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha kwa 6. Makuru avugwa mu turere i Karongi, umusore yishe mugenzi we bapfa telefone. Umusore w'imyaka 22 wo mu karere ka Karongi yitabye Imana nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe bikozwe na mugenzi we bakoranaga ubucukuzi butemewe bapfuye telefone. N'urugomo rwabereye mu kabari ko mu mudugudu wa Ndago mu kagari ka Muhororo mu murenge wa Murambi. Ubwo bari mu kabari umusore w'imyaka 32 yashyamiranye na mugenzi we amushinjaga ko yamwibye telefone. Nyuma yo kuva mu kabari, abasore babiri bagenze runononya kwigendera ageze hafi y'iwabo mu kubita ikintu mu mutwe. Abaturanyi bahise bahurura, uwakubiswa ajyanwa ku bitaro bya Kirinda, nabyo bimwohereza ku bitaro bya Seyashika ari naho yaguye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi Kuzabaganwa Vedaste yagize ati turihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Ikindi ni ukwibutsa abaturage ko gukora ubucukuzi nta byangombwa bitemewe. Icya gatatu ni ugukangurira abaturage kwirinda urugomo, abagize icyo batumvikanaho bakagana ubuyobozi tukabafasha kubikemura bitabaye ngombwa kubihanira. Mukanya aya makuru turakomeza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera ku nyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe. Byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10 umunezero ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu. Gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 21. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, i Kinshasa umusirikare wo mu ngabo zirinda Perezida Tshisekedi yishe bagenzi be batatu.
Umusirikare wo mu mutwe w'ingabo zirinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Garde Républicaine yishe bagenzi be batatu bashinzwe imyitwarire military police bakorera mu mujyi wa Kinshasa. Byabaye kuri uyu wa kane ubwo uyu musirikare yasangaga police militaire mu kigo cyayo cya Camp Babylone. Impamvu yabishika bitaramenyekana. Nyuma yo kubica yatwaye dusanduku tw'amasasu ahungira mu gice kiri kubakwamo inzu muri commune Kintambo nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Kongo bivuga. Uyu musirikare aho yari yihishe hoherejwe abasirikare benshi bo muri police militaire barasana nawo umwanya munini mbere yo kumuta muri yombi. Igisirikare cya Kongo cyatangiye iperereza kugira ngo amenyekane icyatumye umusirikare yica abagenzi be. Naho M23 yaciye ibiyobyabwenge mu mujyi wa Goma. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaciye icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ibinyobwa biri mu macupa ari munsi ya mililitiro 300 mu mujyi wa Goma. Meya w'uyu mujyi Julien Ndalieni Katembo yatangarije iki cyemezo mu nama yamuhuje n'abawutuyemo. Yasobanuye ko iki cyemezo kigamije gusubiza Kongo agaciro kayo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatwa nk'ahantu harangwa abantu banywa bakanacuruza ku mugaragaro ibiyobyabwenge biri mu rumogi, rimwe na rimwe bakanarwambutsa mu bihugu by'abaturanyi, ibyo bigateza umutekano muke. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yashyize imbaraga mu bikorwa byo kugarura umutekano birimo gushakisha intwaro zahishwe mu ngo ndetse n'abafite umugambi wo guhungabanya umutekano bagatabwa muri yombi. Meya Katembo yagize ati intego y'ubu buyobozi ni ukugarura agaciro ka Kongo, igihugu cyubahwe ahantu hose. Igihe tuzagarura umutekano mu gihugu tuzagenda dusigira abato igihugu gifite itoto. Ese tuzabasigira igihugu cy'abasinzi? Niba uzi ko ubonera ubuzima mu gucuruza urumogi byihorere. Uyu muyobozi yasobanuye ko inzoga zemewe mu mujyi wa Goma ari izibikwa mu macupa gusa. Ati inzoga yemewe ni iyihe? Nishyirwa mu icupa, sishyirwa mu mashashi. Iyo ntidushaka kongera kuyibona kubera ko iyo abanyeshuri bagiye kwiga bagashyira chief mu mufuka bagira imyitwarire mibi bagateza akavuyo mu ishuri. Icupa rya plastike twemeranyije ni irya mililitiro 300 kuzamura, si riri munsi yazo. M23 igaragaza ko intego nyamukuru ari uguhindura imiyoborere ya Kongo yaranzwe no kutita ku mibereho y'abaturage ndetse no ku mutekano wabo. Yahagaritse kwagura ibirindiro nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka itangiye kuganira na leta muri Qatar. Ingabo za Kongo ariko zanashimusa umusirikare wa Uganda. Itsinda ry'abasirikare 8 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataramenyekana bagabye igitero kuri bagenzi babo ba Uganda bari mu bikorwa byo kurwanya uburobyi butemewe n'amategeko ku kiyaga cya Albert bashimuta mu nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Nile Post. Umusirikare wa Uganda washimuswe ni Private Edwin Chelim yafashwe mu masaha 12 z'igitondo. Umuvugizi wa polisi ikorera mu ntara ya West Nile SP Collins Aseya yavuze ko abasirikare ba Kongo batwaranye Private Chelimo imbunda yari afite, ubwato bwifashishwa mu burinzi ndetse na moteri yabwo. Ntabwo bisanzwe ko ingabo za Kongo zitera za Uganda kuko zisanzwe zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF na Codeco mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru kuva mu kwa 11 kwa 2021. Hatangiye iperereza rihuriweho kugira ngo amenyekane abasirikare bashimuse Private Chelimo, icyatumye bamushimuta ndetse hari gukorwa ibishoboka kugira ngo abohorwe. Muri iki gihugu kandi ntibavuga rumwe na leta ku kwambura Joseph Kabila ubudahangarwa. Abanyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta kuko Sena yakwambura ubudahangarwa Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu kuva mu 2001 kugeza 2019 ubwo yasimburwaga na Felix Tshisekedi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare tariki ya 30 z'ukwa kane k'uyu mwaka bwandikiye Sena buyisaba kumwambura ubudahangarwa kugira ngo babone kumukurikirana ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe utemewe, ibyaha by'intambara mbi yose inyoko muntu. Ibi byaha bihuzwa n'uruzinduko Kabila yagiriye mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane. Kuri uyu wa kane rero Sena iyobowe na Michel Sama Lukonde yatangiye gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo irebe niba amategeko yemera kwambura ubudahangarwa senateri wabaye umukuru w'igihugu. Umunyapolitike Moise Katumbi uyobora ishyaka Ensemble yagaragaje ko mu gihe umutekano wazambiye mu burasirazuba bwa Kongo umwuka mubuka bukomeje gututumba mu banyekongo, umugambi wo kwambura Kabila ubudahangarwa ushobora kwenyegeza ugucikamo ibice. Professor Florent Muteba uyobora urwego rushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta yagaragaje ko kwambura Kabila ubudahangarwa bisubiza inyuma kwishyira hamwe kw'abanyekongo n'ibiganiro biteganyijwe mu gihugu bigamije gukemura amakimbirane hagati y'abaturage na leta. Francine Muyumba Nkanga wabaye senateri yatangaje ko Kabila adafite ubudahangarwa nka senateri ahubwo bufite nk'uwabaye perezida wa Kongo. Yasobanuye ko Sena nta tegeko ifite ryo gushingiraho mu kwambura uyu munyapolitiki ubudahangarwa. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu nayo ikomeje inzira zigamije gusenya Burundi ishyaka PPRD ishinja abayobozi bakuru baryo gushyigikira abahungabanya umutekano wa Kongo, ndetse ngo vice president waryo Obeminaku yavuze ko azakora ibishoboka byose kugira ngo Tshisekedi ave ku butegetsi. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 Kabila nta kiba muri Kongo, agaragara mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika nka Namibia, Afurika y'Epfo, Zimbabwe na Eswatini mu bikorwa bimuhuza n'abanyapolitike bakomeye. Bivugwa kandi ko muri uyu mwaka yanageze muri imwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
Dukomereza amakuru muri Kenya aho umushahara w'abajyanama ba Perezida Ruto wateje induru. Abagize inteko ishinga amategeko ya Kenya bagaragaje ko batumva uburyo abajyanama ba Perezida William Ruto bahembwa miliyoni 1 y'amashiringi narenga miliyoni 13 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni ingingo yagarutsweho bw'umuyobozi ushinzwe imari mu biro bya Perezida wa Kenya Kato Ole Metito yitabaga komisiyo ishinzwe imiyoborere n'umutekano w'imbere mu gihugu mu nteko ishinga amategeko. Depite Fred Kapondi uri muri iyi komisiyo yabajije Kato Ole Metito umubare w'abajyanama Perezida Ruto afite n'amafaranga bahembwa. Ati uyu mubare w'abajyanama ni munini cyane. Ni benshi, ni byiza ko hasobanurira iyi komisiyo ingano y'amafaranga buri umwe ahembwa. Mu gusubiza Metito yavuze ko ikigereranyo cy'amafaranga bahembwa ari uko bamwe bari ku rwego rwa minisitiri abandi bakaba ku rwego rw'abanyamabanga ba leta. Umushahara wa minisitiri muri Kenya ni 594 by'amashiringi, ariko washyiraho n'ibindi byose ahabwa bikagera kuri miliyoni 1 y'amashiringi. Umunyamabanga leta ahembwa 491 by'amashiringi, washyiraho n'ibindi ahabwa nawe akagera kuri miliyoni 1 y'amashiringi. Metito akimara kuvuga amafaranga abajyanama ba Perezida bahembwa, abagize inteko ishinga amategeko bateye hejuru bavuga ko batumva uburyo aka kayabo kagenda ku bantu rimwe na rimwe usanga baba barananzwe muri guverinoma. Buri mwaka abajyanama ba Perezida muri Kenya batangwaho miliyari 1 y'amashiringi. Biteganyijwe ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ibiro bya Perezida William Ruto bizakoresha miliyari 8 z'amashiringi mu kubahemba. Naho muri Sudani y'Epfo batangiye kubika Perezida Salva Kiir. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yahakanye yivuye inyuma ibihuha byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Perezida Salva Kiir yapfuye. Mu itangazo basohoye kuri uyu wa kane, guverinoma y'iki gihugu giherereye mu burasirazuba bwa Afurika yemeje ko aya makuru ari ibinyoma byagambiriwe no gukwirakwiza urwikekwe, ishimangira ko Perezida Salva Kiir ameze neza kandi akomeje gusohoza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu. Itangazo ry'iyi minisiteri riti Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'umufatanya mpuzamahanga ya Repubulika ya Sudani y'Epfo irahakana yivuye inyuma ibihuha bikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko nyakubahwa Perezida Salva Kiir yitabye Imana. Turashaka guhumuriza abanyasudani y'Epfo bose, akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko nyakubahwa Perezida Salva Kiir akiriho, ameze neza kandi akomeje gusohoza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu buryo bwuzuye, afite ubuzima bwiza kandi afite imbaraga. Guverinoma ya Sudani y'Epfo kandi yamaganye bikomeye ikwirakwizwa ry'aya makuru y'ibinyoma, ivuga ko ari uburyo bwo gushaka guteza umutekano muke, urujijo n'ihungabana mu gihugu. Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge mu 2011, ariko kuva icyo gihe yakunze guhura n'ibibazo bya politike birimo amakimbirane hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwahoze ari Vice Perezida we Dr. Riek Machar. Nubwo hari abavuga ko iki gihugu kitagira ituze rya politike rihamye, guverinoma ya Sudani y'Epfo ikomeza kugaragaza ko yiyemeje gukomeza guteza imbere imibereho y'abaturage bayo no gushyira mu bikorwa inshingano zayo za leta nk'uko bikwiye. Dukomereza amakuru muri Mali aho ibikorwa by'imitwe ya politike byahagaritswe. Ibikorwa by'imitwe ya politike muri Mali byahagaritswe bifatwa nko gukomeza gucecekeshaho muri iki gihugu bakomeje kugaragaza ibitagenda mu miyoborere. N'umwanzuro watangajwe binyuze mu itangazo ryanyujwe kuri televiziyo y'igihugu. Riragira riti inama zose z'imitwe ya politike zirahagaritswe ahantu hose kandi mu gihugu cyose. Uyu mwanzuro wo guhagarika imitwe ya politike yemejwe na Perezida w'inzibacyuho wa Mali General Assimi Goïta wagiye ku butegetsi nyuma y'ihirikwa rya Ibrahim Boubacar Keïta mu 2020. Byari biteganyijwe ko inzibacyuho izarangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2024, ariko nta matora yigeze ategurwa muri iki gihugu. Iki cyemezo cyafashwe nko kunaniza imitwe itandukanye yakunze kugaragaza ko hashyirwaho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Kugeza ubu ntabwo haratangazwa igihe amatora yo gushyiraho ubutegetsi bunyuze mu matora azabera, bikavuga ko General Goïta ashobora kugeza mu 2030 akiri umutegetsi wa gisirikare wa Mali. Nta ntwaro Ubufaransa buzongera guha Ukraine. Perezida Macron. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu cye cyageze ku rugero ntarengwa mu gutanga inkunga ya gisirikare kuri Ukraine, bityo ko nta zindi ntwaro kizongera guha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Yabivugiye mu kiganiro agiriye kuri televiziyo TF1, aho yagaragaje ko Ubufaransa bwakoze ibishoboka byose mu gufasha Kiev, ariko ko ubushobozi bwabwo bugiye kugera ku musozo. Ubufaransa bumaze guha Ukraine intwaro zifite agaciro karenga miliyari 4 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kuva mu 2022 nk'uko byatangajwe na Kiel Institute. Bamwe mu baturage banenga Macron bamushinja kwita ku ntambara ya Ukraine kurusha imibereho y'Abafaransa. Ni mu gihe mu Bufaransa barimo guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, aho umwenda wa leta ugeze ku 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, nayo icyo cy'ingengo y'imari kikaba kigeze kuri 5.8% mu 2024, kikaba cyaramaze kurenga umurongo ntarengwa wa 3% usabwa n'umuryango umwe w'Uburayi. Mu gihe kandi ubukungu buzazamuka ku kigero kiri munsi ya 1% mu 2025. Ni Macron kandi wanahamije ko Ukraine itazisubiza ubutaka yambuwe. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ukraine nayo izi neza ko idafite ubushobozi bwo kwisubiza ubutaka bwayo bwafashwe n'Uburusiya kuva mu 2014, asaba Kiev kwemera ibiganiro bigahagarika intambara. Uretse intara ya Crimea, kugeza ubu ibice bya Donetsk na Lugansk nabyo byamaze kwigarurwa n'Uburusiya, hiyongeraho ibice birimo Kherson na Zaporizhia. Ni ibice byakunze kugibwaho impaka cyane, ndetse Ukraine yakunze kugaragaza ko nta biganiro bihagarika intambara iteze kujyamo mu gihe itaragarurwa ubutaka yambuwe. Cyakora Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu 2024 yatangaje ko nta bushobozi bafite bwo kugarura ku ngufu ibice bambuwe
birimo na Crimea. Ni imvugo yasubiyemo na President Macron wavuze ko intambara igomba kurangira. Ukraine ikemera kujya mu biganiro ariko bizanayifasha kugaruka ku bibazo by'ubwo butaka. Yavuze ko abashyigikiye Ukraine babishatse bazashyiraho ingabo zigashyirwa mu bice bitandukanye biri kure y'ikotaniro ariko by'ingenzi ku buryo bashobora gufasha mu bikorwa bihuriweho byo kugarura umutekano muri Ukraine. Inshuro nyinshi Ufaransa n'Ubwongereza byagaragaje ko byiteguye kohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro muri Ukraine. Cyakora Urusiya bwihanangirije ibyo bihugu n'undi wese wifuza kohereza ingabo muri icyo gihugu bugaragaza ko uko bizagenda kose azafatwa nk'igipimo cy'umwanzi. Na Perezida Putin yanze kwitabira ibiganiro by'amahoro byagombaga kumuhuza na mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Perezida Vladimir Putin ntabwo yagaragaye ku rutonde rw'amazina rwakoze n'ibiro bya Perezida w'Uburusiya rw'abateganyijwe kwitabira ibiganiro by'amahoro ku ntambara yo muri Ukraine bibera Istanbul muri Turkiya kuri uyu wa kane, nubwo Perezida Zelensky wa Ukraine yari yamusabye kubyitabira. Ahubwo intumwa z'Uburusiya zayobowe na Vladimir Medinsky, umujyanama wa Perezida w'Uburusiya nk'uko bikubiye mu itangazo ryasohowe na Kremlin. Mbere Zelensky yari yavuze ko azitabira ibyo biganiro ubwe akanahura na Putin niba uwo Perezida w'Uburusiya yemeye kubyitabira, ndetse yavuze ko yakora ibishoboka byose hakabaho n'inama yabo imbona nkubone. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe ntiyitabira inama nk'uko amakuru yo mu bitangazamakuru abivuga, nubwo mbere yari yaciye amarenga yo kuyitabira niba Putin azaba ahari. Zelensky ari Ankara mu murwa mukuru wa Turkiya agomba guhura na Perezida Recep Tayyip Erdogan. Yavuze ko yakwitabira ibiganiro bitaziguye bihuza Ukraine n'Uburusiya mu mujyi wa Istanbul ari uko gusa Putin nawe yabyitabiriye. Mbere Trump yavuze ko Uburusiya na Ukraine byari biri hafi cyane kugera ku masezerano. Ku cyumweru ubwo Putin yatangaga icyifuzo cy'ibiganiro bitaziguye, Trump yatangaje ku rubuga rwe Truth Social ati umunsi ushobora kuzaba mwiza cyane ku Burusiya na Ukraine. Hari igitutu gikomeye rero ku mushinjacyaha wa ICC waketsweho gusambanya umugore ku ngufu. Umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha washyizeho impapuro zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu n'abandi bayobozi ba Isiraheli, byavuzwe ko yaba yarari kuyobya uburari kugira ngo ibyaha byo guhohotera abagore kuri we bipfukiranwe. Karim Khan yatangiye kuvuga ibyo gushyira impapuro zo guta muri yombi Netanyahu ku itariki ya 20 z'ukwa gatanu k'umwaka ushize, nyuma y'ibyumweru bibiri amenye ko hari ibirego bimushinja gusambanya ku gahato abagore. Inyandiko z'ikinyamakuru Wall Street Journal zirahamya ko ibyaha byo gusambanya abagore ku gahato byatangiye kumuvugwaho mu 2023. Hari raporo igaragaza ko umukobwa umwe ufite imyaka ibarirwa muri 30 yatumyeho Karim Khan ashaka kumugira inama ngo atuze, ariko umugabo ahita ahamagara uwo mukobwa mu cyumba cye muri Millennium Hilton amusambanya ku ngufu. Ibi bikorwa kandi ngo byarakomeje kuri uyu mukozi bakoranaga mu ngendo nyinshi bajyanyemo mu bihugu bitandukanye. Uyu mugore ngo yanze kubivuga kugira ngo atazava atakaza akazi, ariko bimaze kumenyekana imbere mu kigo umushinjacyaha Khan ashaka kubipfukirana ngo bitica iperereza bari gukora ku bibera muri Gaza. Abunganira Khan mu mategeko barakana ibyo ashinjwa bakavuga ko ari ibihimbano. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'igitutu ku mushinjacyaha wa ICC niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu kwa 2025. Jeni Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwamwikurikiye, ndabarikira komeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko, kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.